ଖେଳିବା। এই ଜୁଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫୁଲ ପରିବା ଅଛି। এই ଯେମିତି କୋବି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଫୁଲ ଫଲ ପରିବା ଖେଳ ଖେଳିବା। ଫୁଲ ଫଲ ପରିବା, ଫୁଲ ଫଲ ପରିବା, ଫୁଲ ଫଲ ପରିବା, ଫୁଲ ଗୋଲାପ, ଫୁଲ ଫଲ ପରିବା, ଫୁଲ ଫଲ ପରିବା, ପରିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହି ପାରିଲା। ହଁ ସେ ଆସିଲା କେନ୍ କାଁ करबा खेल खेलेबो। हाँ फूल फल परिबा फूल, फूल फल परिबा फूल, पद्म फूल फल परिबा फूल, फूल फल परिबा परिबा। फूल फल परिबा, फूल फल परिबा परिबा। आंब फूल फल परिबा, फूल फल परिबा फूल, पद्म।